Selamünaleyküm. Gazze'deyiz. Bugün çok özellikli bir ameliyat daha yaptık. Karın ameliyatında batında dalakta kanama vardı. Dalağını aldık. Yine pneumotoraks olmuştu. Batının içindeki pneumotoraks yerini kapattık ve tüp taktık. Ve beyin cerrahisi doktorumuz, Almanya'dan gelen doktorumuz beyin ameliyatı yaptı. Beyinde de hematom vardı. Operation. Assalamu alaikum. Mein Name ist Abdulkarim Abu Sama. Ich komme aus Deutschland, aus der Neurochirurgie-Abteilung. Wir haben heute gemeinsam mit meinen Kollegen aus der Türkei einen jungen Mann operiert mit Kopfverletzung und akutsubduralen Hämatom mit Kraniotomie. Und wir sind hier in Gaza, um Leute nach so einem Krieg zu helfen. Das tun wir aus unseren Herzen und hoffen, dass wir damit auch den Leuten hier helfen können. Vielen Dank. Dünyadaki tüm Müslüman duyarlı doktorlar Gazze'de hastamıza acil şifalar diliyoruz. Amin. Thank you.